Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ne, si kama mare, anya ngay ti trabahom ita. Ay nawaw, anya pa ngay mare, yaya ati bukod ko nga anak. Si kama mare, kasano ayaya ako nam, kat si kama ti boss ta bukod mo mat nga anak. Si ka ngay mare, anya ngay mati trabahom. Haglakla ko ak dito'y tiyendaan. Umay ka, ta gumatang ka iti lakok. E jay man ti ayan ti pwesto ti amok. Nagduduma anat nateng ti lako may. Imbagpay kan ka tada trabahom. Siyak ngay, awan. Ngam naragragsak ti biyag mo, tada pamilyam, kan ada anak mo. Siyak ngay, awan pay. Manuatawan min nga agdenden na iti asawak. Ngam awan pay anak may aging gaita. Awan ka di pay? Da kami upatan ti anak mi. Singin nga min dyan may katlo asikog ko isong upat adagos. Imbag pay si kaa, tadan anak mo. Ni apayon lakay. Nasa papay lang nga madakan dito'y balay. Saan ka kadi na pa nagtrabaho? Ay, napanak. Nagbawas da iti trabahador iti construction. Apay si kapay tinaikat da iti trabaho. Anya tambok ngay. Inkadamagan iti porman anang ikat kanya ka. Ay nawaw. Amangan matno sadot ka, iso nga inikat da ka. Pag kunambot sa dutak. Saan kit din nga dasad sadot mo? Sa balila ti paggagatamat. Tanya ko mati paggagatak. Timang buting-ting adi ta cellphone mo. Inton kwan agsasao ka amang sangsango di ta cellphone mo. Kasla da kurkurang mo. Nagtal na ka man. Napanugak. Anya ngay kumati nakabanugam. Di ka mat nagtrabaho ta kunam nga inikat da ka. Atang, abisinak. Ikandak man iti gatang ko iti tinapay. Ay nawaw. Numabisin ka. Inka kitayin o dakilaban tayo suti ka nam. Awan ti kwarta. Apay ngay ngawan. Kasta ka diti sadot. Awan makukwarta na. Ay. Buyet. Nangibaga sa dutak. Kuna nga min ni Miss Trame ati kanu sadot. Awan kwarta na. Sa anak asadot. Agam na ikatak iti trabaho. Kuna ni Miss Trame ati kanu tawa sadot. Sana makapagbayag iti trabaho. Tanalabit nga ikatantibos na. Nagadua sa umon, buyet. Panawan nak dito, itadaramid. Agaramid kayo ka diti kwarta tatang. Maaramid ko ayam ti kwarta. Sige, inkakagayaan mo ni Jerwar. Di nak disturboin. Anya ngay ti aramidam si Kaben. Apay adi ka mo pa nagbirok iti trabahom. Kasano no maibos di nagbasit abagas. Ay nawaw. Inak to ah. Nagrigat agbirok iti trabaho. Kasano nga ro dita no saan ka nga agbirok. Anya ngay ti pangbiag ta iti upat aputot mo. Ay na, inak to ka day. Danag mo na ya. Awiram nga ro dagita singin. Tay nakmangkita no damayat nga agpalaba. Tay supay ti tangdan ko. Kasano nga, no makadididi da. Awan mo't ti didek. Aggunay ka nga rudan dita ah. Kaslawan pa'y dadanagam mat. Agtapos tumanan ti bulan. Umaydan tumanan agsingir ti abang dito'y abangan tayo. Inak man lang ay. Makaring-ring kamay. Mabisinak na lang. Saan tayo kadipay amangan?
Sige, ikan ka iti lugaw. Inlugaw ko dya basit abagas tapno makaanay akanan tayo kadagiti addem. Di ka mangan nanang. Ay, mangan kayo latan anak ko. Urayak ni tatang mo, barang ada may remedyo na. Nungay awan. Anya nga iti kaninyo. Amangan kakit din anak. Bay anak kadilaeng, di nakpakadanagan. Ay, nagkrigat kit din ti adda iti syudad nga wan trabaho na. Ay, kasano kami laeng. Nay, si Kamot Mare, ada kadigatangam. Ay, nawaw Mare. Inturturad ko timay dito, ita si kalang tinapanunot ko pagpatulungan. Anya ka di timay tulong ko, Mare. Ay, nawaw. Awan ti iso amin ni Jabalay. Masyanak ka nagiti anak ko tay bagada mabisinda. Numabalin ko ma. Pautangan nak man iti paggatang ko iti bagas. Ay, kat kaasimot nagiti anak mo ano kasta. Sige, tadamat na ira na kwartak dito eh. Alaan to'y nabatbati a swildok. Ay nawaw, Mari. Agyaman aklauna ikan ka Barang no makabayad ak adagos kan ka. Ay, kamabain ko ma. Gapulaan ka dagiti anak ko. Inturturid kon. Ay, unay kat ni Marin. Sige, ingkan. Tamang ano sapsapulan na ka dagiti anak mo. Ay, agyaman ak, Mari Sige, inakon. Ay, bakit? Adamat imot mo abagas. No saan la aga po kadagiti ubing, jak na ito tinapan imutang. Ne, asino mo dahi ta kaasi ang nagpautang? Apay akaasi ako nam. Una, tadi mo ba't amaw, no kaano ka makabayad? Awan mo trabaho? Ay nawaw, di nak ibabain. Ingka agbirok iti trabaho. Tano saan, siyak timapan agbirok iti pangisukatakken ka sa dot. Anya, ay maaramid mo dahi ta. Apay kit dinasaan. Rigat matla ang ti mapaspasarak iti sidong mo. Kahit kasano da kita anak mo. Adda ay mayat amang taripato kadakwada. Bukod mo problema daytan. Adumot day tabagas ngayon sangpat mo nanang. Wan anak, inutang ko ti inggatang ko. Nagsingpat ti nagpautang kan ka. Ay, nungay maibos day ta nanang. Umutang kay manan. Ay saanan at mabain akon. Ni tatang munton ti mangiremedyo iti amin. Ay, nagadua sa umon. Ingka kaagluton ta mabisina kaon. Ay nawaw. Siyak tinapan nagiremedyo. Inawit ko nga insangpet. Sa ita, baonan na kamapan agluto. Kat awan mat inobram. Sika mat ti agluton Na. Nagdagsan ti bagas nga inawawit ko. Nabambanugak. Maibos man ng bagas ngam di ka pala nakabirok iti trabaho. Ingka manan umutang at bayadan to. Anya? Mabainak! Diyak pa'y nabayadan ti mo na nga inutang ta. Ingka kidain. Awan ti bain-bain, no tiyan ti mabisain. No si ka nga awan bain na mabalen. Ngam no siyak, diyak may turad ti mapanmang nayon iti utang ko no diyak pa'y nakabayad. Ibagam, amamimpinsan to ti panagbayad ta. Adda adyak kayat ti agkari no awan mat ti amok nga ikarik. Numalpas tayo amangan, ingka agbirok iti trabahom. Tano saan, siyak ti mapan agbirok iti ibagbagak. Uwinin, mapanak ton. Ay, nawawa. Nabambanug ako nga pag nangagbirberok iti bakan ti atrabaho. Ngamawan mo ti makita ka vacancy. Ni, ada makita ka kapilya nita.
Damag ko amayat ka no ti mapan agpatulong iti adda iti unag di ta kapilya. Ay, padasek man. Umunegak man. Padasek man ti agkararag. Deta. Agparinto mga kiti sango ti nakakross tagkidawak. Agkidamak tapno ipas na ko ti agkararag. Apo, itala nga mapadasak tagkidaw ka. Agpakpakaasyak, asapay kumatay kan na kami iti taraon. Kaasi mo dagiti anak ko. Pangasiw ka di apaw, tapno di nak isukat ni bakit ka. Ha! Apay nga da 2,000 iti sangok. Adda nga talimabas iti nakakidumak ket naregreg na. Kita man taglawlaw. No da tao. Awan mo ti makita ka. Agyamanak, awan ti makitak atawa nakaregreg iti kwarta. Ay na, agyamanak, agpaisugayam ti imbagada, ama nangaasi ka. Agyamanak launay. Inak gumatangin iti kasapulan ti pamilya. Ay nawaw, adumat ti ginatang mo tatang. Ada ka di kwartayo. Nangalaan nyo. Intad ti manangaasi Nagsayat day dya manangaasay. Nang third, hindi nagkidawak. Nasaya at gayam tagkid daw tatang. Una nak, basta napudno ka nga gidaw, patgan na ka. Asino tinangaasikan ka, Aber? Saan mo ka di atinakaw, tinggatang mo ka dagita? Ni bakit mo? Pagtatakawon na mo tayo. Adda nga rod na nga asi kanyak, inted na ti pinaggatang ko. Inik ka nak ko mga rod atay nakbinayadan ti inutang ko ka ni Mari Dayan. Ay, baybayan pa lang dayta. Inggatang ko nga ruday. Madlaw ko kat di ka matan pa nagbirok iti trabahom. Kasanuno maibos man ang tika kay suna abagas. Danag mo na ya. Ada mga asi manan. Anya ti kayat mo asawan. Ay, basta. Ada mga asi kanyak. Saan ka nga agdanag? Tanga tapagot utangan na. Kasanuno maurnungan iti utang. Kasano ang makabayad. Ala, hindi ta kayon, tainak man ang dumawat iti kaasi ti manang nga asay. Tatang, mabalinti sumurot. Sana mabalin. Dito ka, tapno adda kadwa ni nanang mo. Ang mga no, panawan na tayo. Bantayam ni nanang mo. Apay abantaya ka dakkelan. Sana masapul nga awirin ti dakkel tatang. Ay na, agbatikan. Mapana kon iti ibagbagak. Ikatangan nak iti tinapay Wen, anak. Ala, tainak agpakaasi. Adak manan ditoy. Ay, umunegak, tainak manan agpakasi iti sango ti nakakross. Antay ta. Agparinto mga taypas na kumanan ti dumawat iti kasi na. Apay ngay. Awan mo ti makita ka kwarta iti sangok. Ulitak manan ti agpakasi. Ang mga no nakurang ti panagpakaasi isong awampay. Ay, pangasim ka day. Tapat gamtikid daw ko. Ikan na kami kumamanan iti taraon ti pamilyak. Awan lat ti makitak iti sangaw. Kunak man no kunada manangaasi ka. Apay nga awam ti kwarta makitak iti sangok. Di nakpay kasyan.
Ang mga no panawan na konti asawak. Agyaman ka, Ben. Agyaman na ka na. Awan pa'y mo inted na. Ay, apay ko mga agyaman na ngay. Awan mo inted na. Agyaman ka. Tanakalan sa tiima kun sa kaday-taday ti sangom. Tanusaan, amangan no pinagagsiit na ka wano kinugtaran na ka. Anya, pinagagsiit ka na. Ay, anya day toy. Parmatak nga tawon no. Inikan na ka itinabakod abagi ken sa lunat. Aramata magbirok iti trabaho. Saan ati dumawad-dawat? Di ka di mabain, lamu-lamu pa iti pagdawdawatam. Nasalunat ka mat, apay ngayon ka dumawad-dawat. Ingka agbirok iti trabaho. Anya nga taday tatimak. Awan mo ti makita ka tao. Ay, parmatak nga ta. Ay, rumwarak dito. Delikadaw. Dati makajak makita no asinaw. Parmatak nga ta tinang kuya unag ti kapilya. Awan mo tinakita ka tao. Anya dagiti makitak iti babat ti kalsada. Nadyak agkamalay. Lanlandok dagita na ibulang. Ay wen, asidig ti junk shop ditoy. Ay, inak mangal iti sakaw. Ta ibunag ko dagita ta inak ilakaw. Medyo ado dagitoy. Maminanuak na yung agsublay. Nabayag siguro na naibulang dagitoy. Ta medyo agkaruutan na yun. Ay, imbag ta nakitak iti timban awak. Ay, bunaga kaon. Inak ila ko iti junk shop. Anya kade dagita lakom. Ay, landok sir. Nangina italandok. Iso nga kilutan tabayadak. No ada pa mapidot mo oleh plastik. Putih kan kalton. Kanaminan mabalin recycle. Yag mulang tagatangek ha? Ay, sige sir. Tayo nakpay alahan dagiti nabati alandok. Ta do pa ijay. Ando gayam dagiti mabalin ang mapidot nga ilakaw. Basta nagagat kang agpidot. Potno na ita. Itidamo karakpit pero dakmat basola. Aking kanang ipataktelak bukod ko jang shop. Olay basola ket kwaltamet. Basta dito iti umay mo pakilakwan mapidot mo. Ha? Ti ado pakapidutan plastik. Ket iti basolaan palke. Ado basola tattao. Anagawangan iti soft drinks. Kanda doma plastik. Ay, sige nga ron sir. Agyaman na ka. Ay nawaw, anya dagita tatang. Umay kayo. Ada tinapay. Masidaken gatas yaw. Ada pa'y bagas. Nangalaam ka dagita. Kan apay nagruhit tabadom lakay. Antoy mati pagbayad mo iti utang mo bakit? Nangalaam iti kwarta. Kan tinggatang mo ka dagita. Bakit? Ada magayam kwarta iti basura. Nagpidutak iti lanlandok. Medyo ado tinakita ka landok. Nanginagayam ti scrap alandok bakit? Napan ko inla ko. Kat iso na gitoy. Ay, inak to manan agpidot iti plastic ken bote. Isumat lagaya man narugrugit ka ita. Sige, mangirwarak iti bado kan tuwalyam tayong kaagdigos. Kalpasan na, makantay to no makaluto ak. Apag guston to makainanakan. Ay na wow, uray may sa tibin no kastoy. Ay nawaw! Adda agur uray at trabaho.
basta lakit di nagagat ti tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.